Sebengela mbulo khona ekhaya ubingela ko umthandazi Dlamini eBithetief eMpumalanga. Mbukelo omuhle, mbukelo omukhona ekhaya magumbini amanamhlaba. Impilo yethu lele ezandleni zethu. Ukuphumela kwethu kusezandleni zethu mbukelo khona ekhaya. Njengamanje awubheke ukuthi amasiko sawagcina yena ngoba nabo kuthiwa unabantu abadala wegena idlozi or nesithunywa. Abomkhulu esebandlule emhlabeni bebaya kubika esibayeni bebabika emsamo. It's either umuntu olotsholwa nomuntu osoyogana soyakakhe or umuntu yoshada or umuntu akhaya uganile somfazi umuntu wesilisa. So bakwenza ukuthi umuntu agana emcashweni agcine khona emcashweni bavashane khona lekuphele khona lapho kuthola umuntu oyoba umfazi. Umuntu wesimame bevakasha la agane khona lapho le boyfriend yakhe khona abevakasha khona mbukelo khona ekhaya. Akwazi ukuthi badloza khona ambona afike la khaya ekutshontsha avuse nahambe. So nje manje mbukelo khona ekhaya okuningi asisakubithi nemsamo. Sesenza ngokuthanda kwethu nangekufuna kwethu as. So ke uzibheke ukuthi ngibe usayana ekhaya kimi wena. Uyaqedela nemathuna. Okucela uyakucela kuNkulunkulu nasedlozeni lakho nabakwakini bangasekho emhlabeni ngoba alithi iBhayibheli uma basaphila asibahloniphe lithi noma bangasekho emhlabeni kumele sibahloniphe mbukelo khona ekhaya. Asibakhonzi futhi asikholwa kubo sikholwa uNkulunkulu kuphela. Kodwa kuleli zandleni zakho ukuthi impilo yakho iye phambili. Mabe ungafuni ukuphahla ngicela kwabakini egcina amasiko vele usezohlupheka impilo yakho and isikhathi eside. Abantu abaningi benza izinto ngansense bafika phambi kwethu bathi bona bakwenza ukuthi kodwa bebe bakwenza mbukelo khona ekhaya sifuna ukukhula i1 imali ngoya phambili mina unkosikazi angalambi kube nemuzi abantwana bangalambi mabona usapheka kuya ngabantu ekufunda umbukelo khona ekhaya. Umuntu nemuntu isecret yakhe ayenzako ayayitshela abantu athi mina cha uNkulunkulu kuphela ongibusika into yazi ukuthi watfola intambo yemphumelisa watfola isigubhu semphumelisa watfola amanzi amphumelisa naye kukhona mina ukuthole umbukelo khona ekhaya ukuphumelisa. Inkosi ibusise ngiyabonga ivale ba so sibe nawe.